Amor kachu duchu rompa dan duch ma pat kam ma dan chele tie tin ndo par bi chele no de ma bon wan my wedding anniversary tin ki come ne one no around 20 years in our holy matrimony. We wedded on the 16th of September 2020, so it's 25 years, the silver jubilee for engineer and Mrs. Winnie Okidi. Kindly thank us for that one so much, for being in a relationship for 25 good years. 25 good years in holy matrimony and 35 in general marriage. Congratulations to myself. For down the job. Actually, do go chan. You twin me dear da. Hey, political party opportunities matie enough. Opportunities. Ya yom mo ko ma churi magti diaspora magti me ngi chwa lu kuo. Opportunities mag bier no go doni no. Yom ya nyo shilling. Charu ya nyo shilling ko. Achuru me diaspora go mo me ko ngini ko wuni lokko ngi ki wang mo ki gamo shilling wu chenu mag gamo shilling ko be chan e cham chenu wu bak terket. Moro buol wini ni meno e chero ka chung mo chero MP warga kwan be ne chero pe mo me wa chero political party ma pat o chero o timo gina o nominating mo chero councilor LC5 uta no pim ki ko yen chenda Uganda kai o pim ko yen chenda Uganda kai ke wo chu lo kwepe window timo ni woni do riak ma da ko timo wa London kuno ko London ko America ko Spain ko tika ti kuno what you look enter tamni la ming mo can easily come and deceive you people and you go by what those people have said. Thank you so much. When you benefiting from your magati it's diaspora cham chien a fu humada kay biro ki lo ada ni bin wat ki jo mati diaspora lo ada meda ko party normal mer woni lo ki pere normal mer gam lo ki pere they take you as a very bad person. Thank you so much for those who benefited on the diaspora people. A fool who mada pian jo na tim le genda gi ri kada da gi kwan mada ko gi tu tit ko ngomada. Fool who jo benefiting kom jo ne no mede won ko for mede ki cham chi ningu cham pen ki raju mo pe ko ngar mo ken yiwo ma ken gin ma ken. Fool who jo benefiting kom gini. A fool da fool jo mo kan ka for no yo mi cham go cham. Acha wan kan be meeting walu ga chaka ma dir wan no duju be ye way mer ke mechiling ali mi abuja bi ken we ke chul chiling me office ke ya office ma be bu ye ma be way ni ki printing t-shirt ali wa chiel ke ken we ke mi t-shirt ni bu wan join eno ni wote me ku ye ma be o chwa lu chen ne chwa ni chen ma ke u ye da chwa chiling mo o lengo tiko. How much is 1,000 t-shirts? But no ke print the nying bu wine ye ni wine. Ali bu ngwen ali ogin ali pari o ke kan. Uye reflector jacket. Wo ju no ke yo reflector jacket be ke nying president ye. Ka mi chero ke lu mi mo ta mo chero go chamu chien u nyong. Chamu chili u nyong u cha ti eno. Foi me jo ma go tu ki wi u cher gam chien u ka be go ngole go cher political party ma pat go we go be no gi u ma no un ti support ni eno we lo kira eno amer ti tu ni in this political party ma go ni no there are only very few genuine people mati no ya jo ma kana du ma go bi ma go ringi ti bi no o yen chining o yenje ninge ken yoge mer mere chiende ke pe mer ginu mo wa woju dan magiti very genuine in NUP and they have NUP at heart eri join eno ne unero commissioner le wumma ko birgi kerti commissioner min NUP ko li northern Uganda ni that is somebody matiki chuny men NUP ichunye unero court Samuel o court Samuel mati coordinator me actually sub region court Samuel is a real NUP unero jara Philip latin matiri eno matie ya gago ni mako ber coordinator me isa chuli ni ojara has got the party he has party at his heart ki kwanyu jar ki yu jar wa chien ki ker ngar mo ngar ko ber ena re nyom wa da wuro pie mi jo amer chiling business people hey unero mungu gweto ene jo ma miero ne jo magitie
regional NUP eno duka ko mego wino kiriya joma ken ni duju a opportunities magi mer shilling ken kay way ni lok ma ken ngat mo ma wuju lok ki peke ki rioni riari en community an mati ma they don't even know the core values of the party. They don't even know the agenda of the party. They are just after the party. We are tin kongu chere, we are tin gu cher kan nega gu cher ka timu gire nen gi kon ka gu karo pen enoni. Aki nen gi kon gu karo. O tam ni gina yot. Gina pe gina mama yot o kulu the original people magiti and then somebody like Jago Fred is also somebody who is committed and serious. And then the rest of the people that are doing magu ringu be nupi. All those are the opportunists. En na ko bero meo ci lingi dar ki ñu wa mon ki daanu ya ma duwa ta ko be ci wëre ma mon wara duwa ta ma en rew ñu mi gi mon bu gam ci en bo en rem ñu mi gi ñu mo duju ci fu de barka ru me tika barka ru ni korngo all those are rubbish ba be don ko mo pexe uno nen eno be yo dan gam bir volu gam ci volu gi chamo the genuine of people magiti no an wetu mega winu kiri o jara philip jago fred gire commissioner lo mungu gweto o ko samuel those are the people they have no at heart and all mione mogoni niyen ci linge ken en un joma ti diaspora be ko ti me ko konto o goy kon ci mu nyang be bod joma du de grojon o rio ci ando ci ara jogo ci ling be ci ka jogo ken gi ci an ko gi ci ka verifying warga gi nyo go ke ti me quitting warga national council of education o twala ci lingu nyong ci mu nyong ci pat ma pap warga kwa mo be paka ngeni yot bi MP ko ngeni gina yot nyong un en un job diaspora fu yule ba fu nyong dong wa pa po ye ko din mo ke ken ma da ko parti mor won po ye ko ya chuli mor won ni mo twar jim du bolo la kampala ye ko ya chuli gina mo ke ken ye le lift na ba chuli rien alex may you so rest in peace rien ina da no rien mi ne poto uno ken un du mi ko pakka ba bange ken tuer won ngo cham chen nyong yo ken nga furuti e pipeline mi cham no me de wu cham chen gi en chen gi ma gi dwai ki lakana ni cham chen gi ni nyong ngo me de dwai lakana ki lakana eno unu cham chen lingi no cham nyong fuoi jo mi cham chen nyong ana be mi wi ki national unity platform leader of opposition fuoi